Yes, reka tubashimire kandi tubifuriza ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikira Comedia TV waba twumva uri mu gihugu cyangwa se uri hanze yacu. Reka tuguhe ikaze muri amakuru yacu tugiye kubagezaho uyu mugoroba, aho tugiye kugaruka mu makuru menshi yaranze uyu munsi ku wa mbere itariki 30 z'ukwezi kwa 12, aho turimo gusoza umwaka wa 2024 twitegura kwinjira mu mwaka musha wa 2025. wowe ukomeje kubana natwe, reka tugushimire. Wamaze gukanda subscribe, reka tugushimire. None nawe utarakanda subscribe, reka tukurare kukanda subscribe ubu nzajya tubana 5 makuru yacu nk'ibisanzwe. Umunsi w'ejo umusirikare wa FARDC yarikoze n'imbunde amanuka ku bitaro za Generale ahari gwariye inkomeri zatwirwaneho ndetse n'inkomeri za FARDC, ubundi abwira abaganga ngo mukingurire arasi inkomeri zatwirwaneho. Abaturage benshi nanone baracari mu buhungiro aho barimo kurangiriza imihana yabo kure ariko ntibabashe kuyigeramo. Ni muri ano makuru ni muwane natwe kuri Comedia TV ubundi tuyabaramburire. Yego, ibihumbi byinshi ndabizi ko bidukurikiye kuri aya masaha, tubahaye mwaramutse. Abari mu gitondo, abari mu nimugoroba nabo tubahaye mwiriwe. Abadukurikiye kuri aya masaha, reka tubahe ikaze muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Turi n'akazi rimwe ku minsi 30 y'ukwezi kwa 12 umwaka ni uwa 2024, aho turi hafi yo gusoza umwaka. Ngira ngo dusigaranye umunsi umwe gusa ku munsi w'ejo wa kabiri, aho umwaka wa 2024 uzaba urangiye tugiye kwinjira mu mwaka wa 2025. Ikaze mu makuru yacu yo mu karere ka Minembwe, uko kaba kabyutse ndetse nuko kiriwe kuri uyu munsi. Mugumana natwe kuri Comedia TV kuko twabiraganye namwe, twabisezeranye uko tubonye uburyo n'umwanya tubagezaho amakuru yacu ya buri munsi. Uyu munsi rero kuko tubivuze habyutse neza mu gitondo hano mu karere ka Minembwe, aho mu max yose twabashe kubaza abantu benshi hirya no hino uko babyutse, maze batubwira kuko akarere uturere twose twabyutse ari amahoro, nta gikuba cyabaye muri kano karere, nta nahavuzwe umutekano muke ndetse nta nahavuze imbunda kuri uyu munsi. Ntaho twigeze twumva mu twaganiye bose muri axe zose za Minembwe ntababasha kutubwira kuko hari ababaye mu kibazo, hari ababyukiye mu kibazo c'amasasu ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, uretse ko abaturage benshi ba Minembwe ibihumbi byinshi bikibarizwa mu buhunzi, aho bagiye bahungira mu turere twa za Runundu. Kugeza ubu ngubu nta muturage n'umwe uragaruka Runundu Sepake, Runundu Basegege, Runundu kwa Chef Semahoro Karaha, Runundu y'Abagemeka, Runundu zose kugeza Runundu Mutanoga ariyo yo mu bashuri. Kugeza kuri ubu Runundu za Kabakire, Runundu mu bakomite kuri Jiafi, abaturage bose bakaba bataragaruka kugeza kuri aya masaha kubera impamvu z'umutekano waba utaragaruka mu karere. Saho gusa ahubwo hari n'utundi turere tw'Irundu abaturage benshi batarataha, aho tuvuga kwa Pastor Sironi Gakunzi ndetse no kwa Pastor Kagigi Rushambwa. Kuri ubu ngubu abo baturage bose bakaba bakiri mu buhuzi batarataha, ndetse no mu Bega no kwa Makangata. Abo baturage bose kugeza kuri ubu ngubu bakaba bakibarirwa mu buhunzi batarabasha kugaruka kubera impamvu z'umutekano. N'ubundi uko babona hagisa naho hakiri ubushamirane hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'abasore batwirwaneho. Ahangaha bikaba bituma umwuka ukomeza kuba mubi, abaturage bakaba bakibarirwa mu buhunzi benshi, ibihumbi byinshi bakaba bakiri Irundu ryo hirya kwa Karegerege ndetse no kwa Pastor Kizehe, kugeza ku ishyirahamwe rya New Hope rirera abana b'imfubyi mu karere k'Irundu, aho hari impunzi nyinshi cyane ziri muri utwo duce bakomeje kuba mu buhunzi. Aho twaje kuvugana na bamwe kuri aya manywa y'uyu munsi, maze batubwira ko bari bagize ngo batahe bo kwa Pastor Kagigi, Revera Kagigi, bagiraga ngo batahe, maze bageze mu mwana wabo baje kuhasanga abasirikare. Aba basirikare akaba ari abasirikare bavuzwe ku munsi w'ejo bari baje gukambika kwa Makangata, bakaba barahavuye bigaba kwa Pastor
Kagigi, akaba ariho baraye muri iri joro ryakeye. Aba baturage baje gutaha baho, baje kuhasanga abasirikare benshi ariho baraye mu muhana w'abaturage baho, ariho bakambitse, maze aba basirikare baje gusubizayo abaturage bababwira kuko basubirayo aribo babagiye muri uwo muhana, maze abaturage bongera gusubira inyuma. Nyuma yabwo nubwo baje kuhava ku manywa akuze, abasirikare baje kuhava basubira mu maka yabo, ariko bahamagara abaturage babahamagarira gusubira iwabo, babahamagarira gusubira mu mihana yabo, ariko nanone ntabwo babashe gusubirayo kubera ko n'ubundi babonye umwuka utaraba mwiza kuko bahasanze aba basirikare. Iki kikaba cyatumye abasirikare benshi basubiye mu maka yabo hari irundu, abandi basubira mu maka yabo i Gakenke, aho bagiye basa naho bari gutsimburana. Abari i Gakenke babajabuka irundu kwa Buhimba, akaba ariho abenshi babarirwa kuri none. Abaturage bagize ubwoba kuko bashobora n'ubundi gusubira kugaruka mu mihana yabo bagasagukira muri mazu yabo. Ibi bikaba byatumye abaturage batataha kandi muri kano karere k'irundu aho bari biteze gutaha, bakaba basubiye kandi iyo bari bahungiye. Ibi kandi muri abo twavuganaga abaturage batubwiye ko basanze imihana yabo abo basirikare bayirayemo babashe kuyipiya, ibintu byose babashe gusiga mu mazu yabo, bakaba babijanye ata kintu na kimwe basanze mu mihana. Basanze inkoko zose bari basize mu mihana, ibiryo byo kurya byose, amahuzu, ibintu byinshi bari basize mu mihana yabo. Kuri ubu ngubu bakaba basanze ari nta kintu na kimwe kiri mu mihana yabo, kuko bahageze nyuma y'uko abasirikare bahavuye baza gusanga ibintu byabo byose byagiye. Akaba ari uko akarere kiriwe kuri none. Abaturage benshi twavuganaga bakomeje kutubwira ko bari mu buzima bubi, bakomeje kuba mu buzima bubi bw'ubuhunzi, bwo kutagaruka iwabo, bari kuribwa n'inzara bitoroshe cyane. Ibi ngibi akaba bikomeje kuba ibibazo bikomeye hagati mu baturage ba Minembwe, badataha mu mihana yabo, bari kuyirangiza ariko batayigeramo kubera impamvu z'umutekano. Babona ko intambara n'ubundi isaha ishobora guturika, kubera ko abasirikare ba FARDC bakomeje kugaragaza imyitwarire mibi. Ejo kandi havuzwe umusirikare wa FARDC wo ku Kiziba wavuye mu ikaye ku Kiziba yanyoye urumogi, maze azamuka kuri hopitale generale aho yarashatse kuja kurasa ngo inkomeri za Twirwaneho zibarizwa hariya, avuga ko ashaka kuja kurasa ziriya nkomeri. Izi nkomeri zaje gutabarizwa na bamwe mu baganga yasanze aho ngaho, ashaka ababaza ko bamukingurira aho inkomeri ziri kugira ngo abashe kuzirasa. Maze aba baganga baje guhamagara bitabaza inzego z'igisirikare za FARDC, maze iyi FARDC yaje kwiruka vuba na bwangu, maze ibasha gufata uyu musirikare ataragira icyo akora na kimwe. Baramufata baramujana, maze bamujana mu buroko, baramukubita bamusubiza inyuma, ariko yaraje kugira ngo arase izi nkomeri zari zibarizwa mu bitaro. Kugeza kuri ubu ngubu zishakishirizwa ubutabazi bwo kugira ngo zibashe gutabagwa, zije kuvugwa mu bitaro bikomeye, kuko n'ubundi bigaragara kuko hano Minembwe imiti ari mikeya, ndetse n'amashyirahamwe menshi yafashaga ibitaro kuri ubu ngubu yabashe guhunga kano karere kubera impamvu z'intambara. Aho tuvuga ishyirahamwe rya MDM ryari rifashe ibitaro, kuri none ryabashe guhunga. Ubu ngubu ibitaro za Minembwe bikaba biri aho, ariko bisa nkaho imiti ari mikeya. Akaba ari uko akarere kiriwe kuri uyu munsi wa none n'akazi rimwe ku minsi 30 y'ukwezi kwa 12. Mugumane natwe kuko tubibasaba ibitekerezo byanyu, gutabara ubutabazi bwanyu burakenewe hirya no hino, burakenewe ku baturage benshi bari mu kaga, kuko dukomeza kubibabwira. Ngaho nguko rero uko byifashe mu Minembwe kugeza ubu ngubu, aho abaturage bari mu kaga, ibintu byabo byinshi byarasahuwe, aho bagenda bagaruka mu mihana yabo bagasanga nta kintu na kimwe kirangwa mu mazu yabo. Abaturage bari mu buzima bugoye, aho badafite ico barya ndetse n'aho barara kubera impamvu z'umutekano mukeya, cyane cyane abasirikare ko bagarutse mu mihana y'abaturage bakaba mu mihana, aho abaturage bakomeza kugira ubwoba nanone kubera impamvu z'abo basirikare.
nimugumane natwe mu makuru yacu nk'ibisanzwe, aho tuzagenda tubagezaho umutekano ndetse no ku buzima bw'abaturage bwifashe. Turashaka gutabariza abaturage nanone mu bihe barimo bigoye byo kubura ibiryo, byo kubura aho barambika umusaya. Nanone turashaka gutabariza ufite icyo yakora. Iki nico gihe cyo gukora, nta kindi gihe rero tuzakora usibye kino gihe kigoye twatabaramwo bene wacu bari mu kaga. Nimugumane natwe rero, makuru yacu nakagaruka muri Karama.